Kibor peniak distrik ke Ribhoi, kilong kibala Pynkhreh pura nak bentak Ilekshon ke KHASI, Ryngkat kejing penbiang ya kibor Pahara bas kem. Ban petik nai kejing ya ipat ya renti hakas ngitap vote. Ke Additional Deputy Commissioner ke kong balakin tiurani kala pentik bala dapat Pynkhreh ya lai spa lai puai teliki polling station hakeleng jogisan teliki constituency hapo ke distrik. Nak kini kandri teliki itu kum kijaka ki bedon jingma bat kat sau teliki weipat ki bakam don jingma. Kibor pulit ke distrik la penteri kami kibor Pahara bakam Pyrkhing dah ke bapak pulit ki jaka ki balak bandon ke jingma. Kibor Pahara ken long ki bepet ngor habaro jong ke por tap boat dah ke bebut dia ni ke jinglong jingman ban khanglat na kinu ki jing pentut. Ribhoi district gidon kat south teli ki critical polling station but kanril teli ki vulnerable polling station. Kajing Pynkhreh nak benta kini ki critical vulnerable police station gelong kumni kumangala itu menagani ba ngila ki police personnel gila adon lupa kumba 3 companies apo Ribhoi district kalong bah ki critical but ki vulnerable PS ngibu iki security kambon hang tu gidan samut ki armed personnel but UAE unarmed.